إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، براستي باشترين كلامي خواي پروردگاره كلا قرآني پیروزا فرميو، وباشترين ريبازي محمد مختار صلى الله عليه وسلم. خرابترين ريقا او ريقا و ريبازانه كبيچواني ريبازي پیغمبر صلى الله عليه وسلم. هر پیچوانه بونيك بو ريبازي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سرگردانيه خوشوي سكانم نقبتيه بدبختيه قربسريه بو او كسانيك او برنامانه دا امزرين وبو اوانشي كشويني او برنامانه اكون خوا پنامان دا لدنيا لقيامتي شا بالتأكيد سرشورية اوانا لقل فرعون وهامان قارون شون كوتو كان يعني حشركين للروج قيامته خوا پنامان دا خوش يسكانم. بابتي ام رومان ان شاء الله تعالى خواي پروردگار يارمتي درمان به لا باسي ياسا قرآني كان باسي ياساي بسو چوارم اكين بإذن خواي پروردگار ك او ياسايا كخواي تعالى لآيتي پنجاو نوي سورة الإسراء باسيكا كخواي تعالى فرمي وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. خواي پروردگار هر آياتيك انيري هر بلغيك انيري بو او اينيري كخلقي بترسينيت كخلقي لاريه كان هي بيان قرينيتوا زانايان درباري او اويك افرمي بالآيات افرمن بو مردناني كخواي تعالى خلقي امريني كبهوي نخوشي وبهوي كارساته وبهوي هر رودا وكانوا لدنيا الرودا خواي تعالى خلقانك امرينيه تاوكو ببيت درز بو منو توي مسلمان كوائي مش امرين بما ترسيني كمردن نزيكا زور جار خوش يسكانم زور جار اما لبير معنا شك امرين يك لحظه بير كروا كوان دوستكاني بيشو كوان بابا پیران من كوان كسكاني بيش اواني كلقل انا زور راهات بوي يك توزيك بتنيا تيب بفكره بيري لب كروا زور قوري بويا او مردنانا هموي درس بو ايما وما نرسل بالآيات الا تخويفا. اما كومالك العلماء والي كده كومالك يتر الين او انتقام طول سندنواني كخواي تعالى لخلقي لارولوير لخلقي كافر لخلقي خرابكار اي سينيتوا او درس بو منو توي مسلمان اشتاوكو بين خومان ومراجعي خومان بكي اما انتر سيني خواي تعالى بي هنيكي تريش لعلماء وتوانا او معجزاني كخواي تعالى لقل بيغمركان الناردويتي كخواي تعالى معجزي داوة بيغمركان تاوكو خلقي بترسين كخوايا كي محاسبتان اكاد بين اخوتانا او بيغمراني كخواي تعالى اي نيري بولاي خلقي كوابو هر آية يخواي تعالى اي نيري هر مثلا بوملرزيك هر لافاويك هر طوفانيك هر طاعونيك هر نخوشيك هر بلايك كدي همو امانة آياتي خواي پروردگارن بو ايمي مسلمان تاوكو بين خومانا تاوكو مراجعي خومان بكين اما قاعدة اما ياسايا برانبر بأم ياسايا خلقي ابن بسيه جور برانبر بأبيك ايسا مباسيكين كوا هرشي خوا اي نيري بو ايما هموي بو ترساندني ايما خلقي سيه جورن برانبر بأم ياسايا خلقيك هي اصلا انكاري ام قساناكن خلقيك هر انكاري كن خلقيك كساني سروشتين طبيعين يعني اتواني بلي طبائعين
قەناعەتیان بە سروشتێ هەموو شتێک ئەڵێن ئەمە دیاردەی سروشتیە. کۆمەڵە خەڵکانێکی تریشان کە جۆری سێمن ئیماندارانن، باوەڕدارانن، باوەڕیان هەیە بە ئاەتەکانی خوای پەروەردگار و وەکو خۆی لی تێگەن. خەڵکی سێ جۆرن خۆشەویستەکان. جۆری یەکەمیان کە ئینکاریەکەن ئەوە هەرچی پێغەمبەران هاتووە، هەرچی بەڵگەی خوا هاتووە لە هەموو سەردەمێکەوان ئینکاریان کردووە. خوای تەعالا فەرمێ وئن یەرەو کل ئایەة لا یؤمنوا بها، هەر ئایەتێک ببین ئەوان باوەڕیان پێ نییە حەتا لە ناوێنە بە باوەڕ ناهێنن. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. بپێغەمبەرەکانیان وتووە هەرچەنی ئاەتمان بۆ بێنیتەوە، هەرچەنی بەڵگەمان بۆ بێنیتەوە، ئەتەوێت سحرمان کەی ئێمە باوەڕت پێ ناکەین. ئەمە جۆری یەکەم، وا جوابی پێغەمبەرەکانیان داوەتەوە. جۆری دووەم کە جەماعەتی سروشتیەکانن کە هەموو شتێک ئەڵێن ئەمە دیاردەی سروشتیە و خەڵکی لای ئێمەش ئێستا فێر بووین هەر کارەساتێک دێ کە بمان ترسێنێ کە بەهۆی تاوانەوەیە کە ڕوومانتیەکە یەکسەر ئەڵێ وەڵا کاکە ئەمە دیاردەی سروشتیە. خوا پەنامان بدە. تەمەن ئەمە نەکبەتیە. لە سەردەمی خۆیان لە ئیبن مەسعود کاتێک بوومە لەرزەیەک لە کوفەیدا وتی خەڵکینە ئەمە گلەیی خوایە، خوای تەعالا گلەیتان لێکا بێنە خۆتانە مڕاجعەی خۆتان بکەن. دووسێ جار لەسەر یەک بوومە لەرزە دای لە مەدینەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە سەردەمی ئیمامی عومەرە. ئیمامی عومەر کردیە سەر مینبەرا و فەرمووی موسڵمانان ئەم بوومە لەرزەیە ئەمە ئاگادارکردنەوەیە لەسەر ئەوەی ئێمە لە گوناحە ئەژەین. قەسەم بەخوا یەک جارتر دووبارە بێتەوە لە ناوتانە نامێنم منتر. یەک جارتر دووبارە بێتەوە لە ناوتانە نامێنم. ئەمە ئاگادارکردنەوەیە. خەڵکانێک خۆیانە خەڵەتێنن، یعنی خۆیانە خەڵەتێنن، ئەڵێ وەڵا کاکە ئەمە دیاردەی سروشتیە. ئەوە ئەوروپایە کاک، ئەو ئەوروپایە لە ئێمە گوناحیان زۆرترە، لە ئێمە تاوانیان زۆرترە، لە ئێمە خراپەیان زۆرترە. ئەی باشە ئەوان بۆ هان لە خۆشیە، هان لە خۆشیە. یا سبحان الله، یا سبحان الله، یا سبحان الله. لەو کەسانەی کە وابزان ئەوروپا لە خۆشیە، والله ئەوروپا لە جەهەنمایە، والله لە جەهەنمایە. باشە گشتی لەبیرمان چوو لە ساڵی 1914 لە سەدەی پێشوو چی لە ئەوروپا ڕوویدا؟ جەنگی جیهانی یەکەم. لە 1945 یان لە 41 تا 45 چەند ملیۆن کەس کوژرا و سوتێنرا و چەند ملیۆن دەربەدەرکرا و چیان بەسەرا هات؟ غەرب و ئەوروپا. و بەردەوامیش ئەمە خوای تەعالا مودەی جارێ مەجال ئەدا و دوای ئەوە ئەم جارێکی تر خوای تەعالا بەسەر ئەویان بەسەر دێنێ کە بەسەریان دێنێ. و ئێستش سەرەتاکەی دەستی پێ کردو ئەوە تایبین لە ئۆکرانیا و رووسیا و ئەمانە. ئەمجا هەر ئەو حیاتەش کە ئێستا ئەوان تایە ئەژێن، ئەوان وەکو ئالەیان پێ هاتووە. براینا هیچ فەرقێکیان لەگەڵ ئەو گڵۆپ و ئەو سبلت و ئەو سەعاتانە نەماوە، هیچ فەرقێکیان نەماوە. خەڵکی غەربی ئالەیە کە ئەجولێتەوە مێشکی تیان نەماوە. يعني هو عجائب أنا من كاتي الله مش مقصد موني أو والله بابا أوان موبايل دروسا كان أوان سيارة دروسا كان آخر دي أو أخوة نقبتك أوان نقبتك أوان إسراحتي أنما ولا لجيانة أم جياني كهانتي بياني حتى إوارة بس أولا مجال يعني برونو تكي نان بخون أيش مجال ويعني تشيش دروس كان لفيك أخون ورونا جيرجيكو بيعني زوحا الله سن أرون هيك أجان للدنيا لما يوم لكابراك بو لأوروبا أجيهات بو بميواني يكيك للراديو كاني أم دفري خمان لقل يا لقاء يكرد منش لنا سيارة كده سمنا فيها تماشام كرد لقل أواق ساكا كابرا ديار شاعر بو نازل مشتكي أوابو لقائي لقل أكرد بيوت وتي تو يعني يكي لو برسيارانا وتي تو تماشاي چي تلفزيون يكاكي لم كان على آسماني كردستان كام هاش تماشاي كامیان زور تركي وتي والله راسكت ايوه وتي بالله وتي والله هيك من هنازام چي كنال لك اتيمو بو اي ابينم كنال هي لوي ايوتي تلفزيون دنيوتي برا والله هم بس يعني من هفتي جارك ام هفتك او هفتك كم ساعات يا مجال ما ايش بخيون دنو بان يشتي تري بمثل راسك مجال ما نيه لوي تماشاي تلفزيون كاتي او ما نيه تماشاي تلفزيون
حياتیان ئەوان حياتێکی جەهەنمیە. کابرایەک لایڤێکی کردبووە لە تیکتۆک لە ئەوروپا ئەژێ لە ئەڵمانیا لەوێوە قسەیە کرد، هەر کابرایەکی عادیە یعنی کەسێکی ملتزم نییە وەکو من و تۆ، ئەیوت واللهی براینە ئێسە من لە ئەڵمانیام واللهی ئێمە هەرچی هەوڵ و کۆششمان هەیە ئەیدەین کات نەما لە ڕۆژە ئیلا ئێمە بەکاری دێنین یان بۆ ئیشکردن یان بۆ خەوتن، یعنی تر هیچ مەجالێکی تر نەماوە، بەس بەوە ئاگەین کە پابی دێن بە زەریبەی کارەبا، زەریبەی ئاو، زەریبەی چی پیا ناگەین. ئەوە ژیانی ئەوانە. ئەوان لە جەهەنمێکان هەر لەم دنیایە، لە جەهەنمێکان هەر لەم دنیایە. نازانم چیتان بۆ باسکەم، ئەوە طبعا دیانەتیان هەر نییە، ئەوە ئەخلاقیان هەر نەماوە، ئەوە يعني ئەوە لە مەسائلی کۆمەڵایەتی و مەسائلی خێزان و ئەمانە هەر هەمووی تەواوی کرد. ئەوە ئێستا يعني ئەمەی کە ئێستا لە داهاتوە دێتە سەریانە مەسەلەی ئەم نێربازی و مێبازیە کە ئێستا هەیە لە ئەوروپا، ئەمجا ئەوروپا لە بن دەرەکە ئەمە، يعني ئەوان هەر خۆی لە خۆ ئەوروپا بەرەو کەمبوونەوە ئەچێ، لەبەرەوەی لەوێ ئەوان لە مناڵی زیاتر یا دوو مناڵ زیاتریان نابێ بەرەو پوکانەوە ئەچون ئەوروپا، و وڵاتانی ئێمەش بەردەوام لە زیادبوونان، ئێستا ئەوان ئەتر مناڵیشیان نابێ، چونکە بە پێی ئەو بەرنامەیە کە ئەوان ئیشی بۆکەن و ئێستا خۆتان ئەیبیسنەوە و هەوڵ ئەدەن لە وڵاتانی ئێمەشە پیادەیکەن و ئینشاء الله شکست دێنن، ئەتر ئەوان ئەو مجتەمع بەرەو پوکانەوە ئەچێ و جەهەنمێکیان بۆ خۆیان دروست کردووە هەر لەم دنیایە. لەبەرەوە خۆشەویستەکانم ئەمە ئێمە هایتیایە زۆر جیاوازە، هەندێکیان لەم کاس عالەمەی دواییە کە لە قەتەر کرا هاتبوون لە قەتەر زۆر معجب بوون بە حاڵی مسلمانان، کە قەتەر خۆتان ئاگادارن قەتەر یعنی زۆریش خۆش نییە، وڵاتێکی زۆر خۆش نییە، ئەمجا بچووکە، ئەمجا لەو کاتەش خەڵکێکی زۆر تایە کۆبووە. قەتەر زۆر خۆش نییە، ئەگەر بێنە کوردستان چی بڵێن، ئەگەر بڕۆنە وڵاتانی تری ئیسلام چی بڵێن، یعنی زۆر معجب بوون بە حیاتی مسلمانان، بە ژیانی مسلمانان، بە خۆشی مسلمانان، پیان بابا ئەگەر بوترێ بە ئەگەر ئەوەی کە بۆ ئێمە باسەکرێت بەهەشت، ئەمە بەهەشتە کە ئینسان هەست بە بوونی خۆی ئەکا. لەبەرەوە خۆشەویستەکانم قەت نەخەڵەتێن وا تەسەورکەن ڕەغمەن عەن ئەوەی ئێمە هێشتا ئیسلامیشمان بە کاملی تەطبیق نەکردووە، هێشتا لە وڵاتی ئیسلامە بەو شێوەیە نییە ئەگەر کاربەدەستانمان حکم بە شەریعەتی خوا بکەن، واللهی براینە هەر لەم دنیایە ئێمە دنیا ئەبێتە بەهەشت بۆمان، هەر ئەم دنیایە. بەس مع الأسف کاربەدەستانی وڵاتانی ئیسلام زۆربەی لەژێر کۆنتڕۆڵی ئەوانان، ئەیانەوێ ژیان ئێمەش تێک بدەن، ئەیانەوێ ژیان ئەگەر هەر لەژێر کۆنتڕۆڵیان نەبێ وەزعیان لێ تێکەدەن، ئیتر هەر جاری مەوزوعێکە هێنن ناو، هەر جاری شتێک دروستەکەن بۆ مسلمانان بۆ ئەوەی کە ئێمەش وەک ئەوان دائیمەن لە ناڕەحەتیا و لە قەلەقا و لە ناخۆشییا بژین. بەس ئینشاء الله خەیاڵیان خاوە، ئینشاء الله خوای پەروەردگار جارێکی تر عزت ئەگەڕێنێتەوە بۆ وڵاتانی ئیسلام ئینشاء الله تعالی، و نزیکیشە بە ئیزنی خوای پەروەردگار. کۆمەڵەی سێم کە بریتین لەوانەی کە مسلمانن، ئیمانداران خۆشەویستەکانم، هەر ئاەتێک لە ئاەتەکانی خوای پەروەردگار دێ بۆیان ئەمان یەکسەر حەذەرەکەن، یەکسەر وەکو خۆی لی تێگەن و ئەترسن و حەسابی بۆ ئەکەن و قەناعەتیان وایە ئەمە ئاگادارکردنەوەی خوایە لەوانەیە خەلەلێکیان هەبێ. بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە کاتی خۆیان ئەگەر باەکی زۆرتون بەهاتایە، ئەگەر هەورێکی زۆرتون بەهاتایە، پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم وەزعی لێ تێکەچوو، هاتە دەرەوە ئەڕۆیشتە ناوە، وەزع قەلەقی بۆ دروستە بوو حتا بارانەکە ئەباری، دوای ئەوە تر مرتاحە، دوای ئەوە مرتاحە بوو. ئەگەر باەکی تێش باتە دوعاە کرد، ئەی پاپاڕایەوە لە خوای پەروەردگار، ئەی فەرموو خوایە من داوای خەیری ئەم باەت لێ یەکەم و خەیری ئەوەی کە بۆیت ناردووە، و پەنات پێ ئەگرم لە خەیری لە شەڕی ئەم باەوە لە شەڕی ئەوەی بۆت ناردووە. لەبەر ئەوەی ئەیزانی ئەگەر خوا نەخواست ئەمە هین بێ ئاەتی خوای پەروەردگار بێ زۆر خەتەرە. و عایشە ئەفەرمێ پرسیارم لە پێغەمبەر کرد صلی الله عليه وسلم، فەرمووی وتم ئەی پێغەمبەری خوا بۆ ئەوەنە مەسەڵ قەلەقی کاتێک کە هەورێ بدێ بۆ ئەمەنە یعنی دێت و ئەڕۆیت و یعنی وەزع تێک، فەرمووی آخر قەومی عادیش، قەومی عاد کاتێ پێغەمبەرەکەیان ئاگاداری کردنەوە زۆر باسی دینی بۆ کردن، باسی خوای بۆ کردن، ئەوان هەر ملکەچ نەبوون، لە ئەخیرا ماوەیەک خوای تەعالا بارانی لێگرتنەوە، دوای ئەوە بە هەورێکی تون هێنای، ئەوان وتیان هاها بە پێغەمبەرەکان وتیان ها ئەوە درۆکەت دەرکەوت، تۆ
ئەدوت ئەو بێبارانیە عقوبەی خوایە بۆ ئێوە بگەڕێنەوە بێنە سەر دینەکەیم ئەوە خوا بارانیشی بۆمان نات وتی بەڵام باران نەبوو ئەو هەورە عەزابی خوا بوو لە ناوی بردن خوا پەنامات ئەوە عەزابی خوا بوو لە ناوی بردن بۆیە من ئەترسم پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەترسا کاتێک حاڵەتێکی وا بەهاتایە بۆیە خۆشەویستەکانم بە تەئکید و بەبێ گومان تاوان هۆکاری موسیبەتەکانە و تاعەت و گۆڕایەڵەکردنی فەرمایشتەکانی خوا و پێغەمبەری خوا هۆکاری نیعمەت و ڕەحمەتی خوای پەروەردگارە من زۆر جار ئەم حەدیثە عەرزتانەکەم هیچ نەبێ هەر جاری بەشێکیم عەرزکردن و جارێکیش لە وتارێکا بیرم دێ بە کاملی ئەم حەدیثەم عەرزکردن کەواوتم پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ڕۆژێکیان فەرمووی معشەری مهاجرین پێنج شت ئەگەر پێنج شت ڕوو بدا ئەگەر پێنج شتتان تیا دروست ببێ خوای تەعالا ئیبتیلاتانەکا بە پێنج شت و پەنا ئەگرمە خوا کە ڕۆژی ئاواتان بەسەرا بێ هەر قەومێک ئەگەر فاحیشە و خراپەکاری زینا و لواتە و بێئەخلاقی و ئەو بەزم و بالۆرانەی کە ئێستا لە هەندێ ناوچەکانی لای ئێمەش خەریکە پیا ئەبێ خوا پەنامەمدا لە هەر قەومێکا پیا ببێ و ئیعلانی بکەن و بە ئاشکرا بێشەرم باسی بکەن ئللا خوای پەروەردگار طاعون و هەندێ ئێش و ئازارن بۆ ئەنێرێ کە لە قەومەکانی ترا نەبووە هەر قەومێ ئەگەر فێڵ بکەن لە کێشانە و پێوانەیە ئەگەر فێڵ بکەن ئللا خوای پەروەردگار تاقییانەکاتەوە یان تووشی بێبارانیانەکە تووشی گرانیانەکە تووشی دەستڵاتدار و کار بەدەستێکی زاڵمیانەکە حول ولا قوة إلا بالله هەر قەومێک ئەگەر زەکات نەدەن حەقی خوای پەروەردگار نەدەن لە ماڵەکانیانە ئللا خوای پەروەردگار بارانیان لێ ئەگرێتەوە ئەگەر لەبەر خاتری حەیوان و لەبەر خاتری ئاژەڵەکان نەبێ خوای تەعالا قەترە بارانیان بۆ نابارێنێ هەر قەومێک ئەگەر پەیمانی خوا بشکێنن ئەگەر پەیمانی پێغەمبەر بشکێنن ئەگەر وعد و پەیمان بە یەکتری بدەن بەڵام دوایی درۆی تیا بکەن خوا بکەن بە وەکیل و درۆی تیا بکەن ئللا خوای پەروەردگار کە دوژمنیان بەسەر ئازاڵەکە ئەو داهات و سەروەت و سامانەی هەیە یعنی لە ناوانە ئەی با بۆ خۆی سبحان الله ڕای نازەم ئاگاتان لە منە مێشکتان لە لای خۆت بەکەیە ئەمە بۆ ئێمەیە و ئەم حەدیثە ئێمەیە ئەم حەدیثە ئەڵێ ئێستەیە ئەمە پێغەمبەر بە من و تۆ ئەڵێ ئەمە هی ئێستەیە خوا پەنامەمدا و هەر ئومەتێ پێنجەم دەنک هەر ئومەتێ ئەگەر هەر گەلێک هەر نەتەوەیەک ئەگەر کار بەدەستەکانی حکم بە شەریعەتەکەی خوا نەکەن ئللا خوای پەروەردگار نەلاویەکە ئەیاندا دەگشت یەکتریە لا حول ولا قوة إلا بالله ئەم حەدیثە ئیمامی ابن ماجە ئەیگێڕێتەوە ئیمامی حاکم ئەیگێڕێتەوە وەر زۆرێک لە ئەئیمە ئەیگێڕنەوە وشيخ الباني لصحيح جامعة لجمارة حوت 1978 أم حديثه هنا وتوا جاب بين نزام يمين يا يمني من خوا بنامن ده خوي تعالى هر أمتك أجر خويا نجورن أجر نعمتي كي خوا بسري عنو بي أجر شكري خواب كان خوي تعالى نعمتك كان بزيادك بلام أجر كفري خواب كان خوي تعالى لسري عن لا يبا وآيات القرآن طبعا لسر أم قصيك هي خوي تعالى فرمي ذلك لسورة أنفال آيات بنجاو سيو بنجاو شوال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم خوي تعالى هيج نعمتي لسر قومك لا نادات نايقور نعمتك بيقور بغضب بمصيبة إلا مجر خويان خراب ببن خويان بقورن برو خرابة خوي تعالى لسرين لاعبة ولا سورة إبراهيم خوي تعالى فرمي وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد خواب أنا من ذا يا ربي خويا إصلاح من كي يا ربي خويا لو أنا بين كشكر نعمتك أنت كين تاوك بمان زيادي كي يا ربي قتل لو أنا بين ككفر نعمتك أنت كين خويا لما نسينيتوا يا ربي خويا بخاتنا وجوانا كان يخوض كردستان لبلا مصيبة بدور بقرة يا ربي ولاتي إيمال خراب وخراب كاري بدور بقرة يا ربي دستي خرابان لم ولاتب بدور بقرة ودريانك يا رب العالمين يا ربي خويا إسلامتي ودين داريتي يا ربي لم مراتب قرارك يا ربي الله إسلام شكاوبك لم ولاتا يا رب العالمين
آمين آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بەڕێزانم یەک شتێکەیە زۆر ترسناکە بەڕاستی هەلەم بابەتەیە، ئەویش ئەوەیە کە خوای تعالی کە غەزەبی هات تا ڕۆژ بەیەکەوە سووتێنێ، ئەوە سونەتی ئیلاهیە. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. سورة أنفال آياتي بسبينج. بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لو حديثي كإمام بخاري أي جريته وبمان لصحيح كيا لابن عمر وخواه تعالى لخوي ولباوكي شرازي من أفرميه إذا أنزل الله بقوم عذابا أجر خواه تعالى عذابي بقومك بسر قومك دابزان أصاب العذاب من كان فيهم أو كات عذاب سزاك حارهم يا نقريتوا هرهم يا نقريتوا ثم بعثوا على نياتهم أو على أعمالهم. لحديث ترها توا كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم باسي أميكر كخواه تعالى أو جيشيك الرامك الداقير كخواه تعالى أيان باتا أول وآخر نبات زاوية أول وآخر نبات زاوية. عائشة فرمي برسيار من بيغمرك صلى الله عليه وسلم ما بيغمري خواه أو جيش ظالمة كسانك ينتهي لأوانية يعني بزور دريا لبر بزور تسوق خريا بو عسكري وحزناك وبي خوشنية أو وزعة أي أو حالي شو فرمي هرهم يان لنا ودا خواه تعالى بس دعي ببينية تكان يان زندو يانا كاتوا لنا وبردني دنيا بيكوية بلام دعي لقيامته كسانك أجر دسيان لموضوعك يا نبو بي أوان خواه تعالى دريانك لقيامته عذاب يان هذا بس للدنيا بيك ولا النار يا نبا. أما سنتي خواه پروردگار حافظي ابن حجر أفرمي أما سزاي درباري أم حديثة شرحي أم حديثة أفرمي أما سزاي كسانك يعني خواه تعالى كسانك لنا أداك كبيدن بوبية أجر خرافة لنا وقومك لنا يعني زيادة كرخواه تعالى هم يان لنا ودا شاكا كانش لنا ودا. أفرمي بوشي لبروي شاكا كان بيدن بون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون. يعني براسي شاكا كانش لقل خرافة كان لنا وأشي بو لبروي بيدن بون شوك خواه تعالى هيج قومك عذاب نادا أجر وهم يستغفرون. يعني أجر كومرك هبن شاكا كاربن بردوام خليك شاكا كاربن خواه تعالى عذاب نانيري بس أجر قشتي بيدن بو خرافة كاركانش بكيف خوان خرافة يانكر خواه تعالى هم يان لنا وبا. ابن حجر أفرمي أما عقوبي أو كسانيك بيدن بون أي أو كسانيك ما صاوتشين لقل ظالم مكان أبون أي أوانيك رازيبون بظلم مكان لو أنا ما صاوتشي كان بيجن كاك إما رازيني بس نات شعرين متشكا ما نالاي أو أي أوانيك رازيبون يعني الرازين بظلم مكان بيان خوش دفاعشان ليكن أي أوانيك أخوان كوتن لقل أنا أو لقل ظل أوانا الظلم مكان لخلقك كرت أي أوان حاليان شون. أما قصي ابن حجر لشرحي أو كتاب لصحيح بخاري أفرمي أوانيك بيدنبون خوايان بيك أي أواني ما صاوتشين أي أوانيك رازيبون أي أوانيك معاونة وكاري ظالم مكان أنا أي أمانة بحالان تشيبه. روجي كان في غمر صلى الله عليه وسلم هاته وبمال رني تيكشو زينب أفرمي هاته جورة زور تيكشو وتم أي في غمر يخوا بوارنا تيكشو فرمي يأجوج ومأجوج كونيك يعني كردوا لو سديك ذو القرنين داينا على بينها كونيك يعني لكردوا أونده يعني يأجوج ومأجوج درج نزيك درشونا وتم أي في غمر يخوا بول لنا وأتشين لكاتك كأما بيا وشاكانش مانتياه لنا وأتشين فرمووی بەڵێ ئەگەر خراپە زاڵ بوو بەسەر چاکەیە بەڵێ با پیا و چاکانیش هەبێت یاچن نابێ بێڵین خراپە زاڵ بێ بەسەر چاکەیە برای نەبی کە نەخاتر خوا خراپەکاران دەست بگرن مەیڵن ئێمە زۆرترین ئێمە چاکان زۆرترن ئێدە بێدەنگ مەبن مەیڵن خراپەکاران لە هیچ شوێنێکا زاڵ ببن مەیڵن خراپەکاران زۆر بن ئەهلی مزگەوت لە هەمووی زیاترە. يعني أجر مسلمان راز بكن لقل دينك إخوايا والله هيج كسي ناتواني زال بي بسر معنا بس إما ما معنى الرازكي
جا پێویستە مراجعی خۆمان بکەین خۆی پەروەردگار هیدایەت هەموو لایەکمان بدە